April manje ngoMay qala kaMay ngelanga lekhuphuka nezakho album yami izobe isiphumile EP yebhove elincane omunye ushuni futhi ngiphethe umdumazi lapha benostability yibona isihlanganisa nabo yonke le Usho ukuthi ufuna ukuzowumba lo mgodi lona uthi naye usuyangijola wena futhi ukuzama futhi ufuna ukuzama ukuthi ngishaye esinye istyle ngibona ukuthi mangiza kanje abantu boyithokozelani leyo nto leyo ngoba ngiyathemba futhi izobe imnandi kakhulu umsebenzi sicela bewulindele nge4 May umsebenzi uzobe usukhona usho ukuthi laba abasakhiphile nje uthini bona mfowethu angifuni uqamba manga yabona kulokhu ubaba uDSD usebenze kakhulu usebenzile umsebenzi wakhe mnandi ngulalelile ubaba uJive futhi naye usebenzile mnandi umsebenzi wakhe bese ubona umfo wakithi umlabalaba abasebenze kakhulu futhi labantu abakhiphile ngozwile umsebenzi wabo mnandi kakhulu futhi usezingeni elifanelekile sikhuluma indawo ebalekile eqhawe lakithi iMother of All asikayi sikubone lapha novela nangokhalo mfowethu kanti siyahazi phela ya